برنسيبا بیست و سه زلال فکرین ام چوقاس خوانده بنجی دوی ام جه رامانین به عاقل و نکوکی این درباره راستی خوده یا اشکرگری دا هشیار بن. چافکانیا و متلوکه هفدیتنا ایسا یا بربرن اولی ین فرسیان را مروفن هری خدان لإسرائیل و بلکی جی لتواهی جهان رومیای دهمان دمیدا او بیعاقل بون و انجام نکوکی هبون. اف پرنسیب دگوتنن ایسا دا و برسیفا وان آدمزگینیا لوقا دا 11 و 14 و 15 دا جی به تشتکی کو به کورتی ده مزگینی لوقا دا جی گناهین کو نای افوکرن تی گوتن اشکرای لی متاویه که زلالتر راوده که لگوری لوقا مزگینی لوقا 11 14 و 15 گناه کو نای افوکرن وی جه دردخه کو او لال بو گاوا کو جه هات درخستن لال پیوی و عدالت انجام ما وان گود بلا زیبو میرو جنین و جنین دردخه دمزگینی متا دا اشکرای کو چه هات سر ایسا او فریسیان و چاوا او سوجدار کرن کو به هزا شیطان جنان دردخه جبر ویا که ایسا لهم بر وان درکت و گوت اگر از وی بکم پادشاهی شیطان لسر چه بنگهیه هبو جبر کو اف بوی آوایی او وکا خا تی دکشان و تشتکینه مقبول بو دناف نکوکیه دایه پرنسیپا سود مزگینی متا دا گناه کو نای افوکرن دیاریا جیانا هرهایی قبول بکه هر گاوا کو ام و نفیساره خاند دوی ام مروفه تشتکی بکن کو ام گنگازه کو ام تشتی کو فریسیان کرن بکن فریسی به ایسارا روبرو به کرامتان او قنج کر لی تو هنجکرن وان تو نابو وان دل خا وصا شکاند کربو و نخست راستیه ببهیسن لوما جی ایسا فکری کو گناه وان نای پاخشاندن گناه کو نای افو کرن انکار کرنا نماسی ایسا مسیحا ایرو گناه کو نای افو کرن اوه کو کسک ایسا بتواهی انکار بکه وی رد کر ده نفیسا مزگینی لوقا یا لوردا ام تلی خوده دبینن رامانکا کود مزگینی 11 هندا بالا دکشینم سر هبوناوی یا خداییه مزگینی لوقا 11 و 17 و 18 و 20 تکیلی خوده جبرکو ویا که وی فکرین وان دزانبو وان را گود هر پادشاهی که کل سر خوده دبدنی به و هلوشه و مالا کو له همبر مالا کدن دبش به و هلوشه اگر شیطان جی لهمبر خوده دبدنی به و پادشاهی وی چاوا بمینه چمکی هون دبیجن از به بلنگازی بوم جان دردخینم لی اگر از به تکیلیان خوده جانان درخم و دمه پادشاهی خوده هاتیه لسرته وی به فکرین وان دزانبو ایسا نه حوجه کو بزانبه کو چه دبیجه لی خدای وی هشت کو او برامان وان بزانبه اف بسر خا معجزه که کو وان انکار کر که جیرا گوت چه کس چمکی او خدای ایسا مسیحا وی فکر وان هین کر و جوارا گوت هر پادشاهی کو د ناو خادا د بدنی دبه ورن دبه و ملک لهمبر مالک دبش دبه هوجای اولوی جوان را دیار کو رامان وان به عاقله اگر شیطان دجی بخا پادشاهی وی چاوا دکاره آوا ببه لی اگر از به تلیا خوده جنان دردخم و به حساب پادشاهی خوده هات تلی خوده تی و تای هزا خوده یا وی اشکره بویا و یکی ده زانین کو عیسی مسیح یا خدان کره خوده
خودê di bedenê da xuya dike. Lê eger ez bi tiliyê Xwedê cinan derdixim, wê demê padîşahiya Xwedê hatiye ser we û eger hûn min qebûl bike, hûn dikarin bibin beşeke ji vê yekê. Losî bi Xwedan ra bi xêr hatî. Ev mirovekî aşîtî ji bo demeke dirêj ku dest bi xandin bi dewlemendî li ser Cosa Mesîh kir û gihîşt wê encamê ku difikire û ji wî bawer dike. Cosa Lawîs mirovekî pir jîr bû û wî dikaribû nekokî di rêberên olî yên xirastiyan da bibîne ku digurtin. Cosa mamosteyeke ehlaqî ya mezin e û wî ji wan ra pirs ku hûn çawa li ser vê wiha dibêjin û wî înkar dikin gotinên wî. Îsa got ku Xwedê bû. Ji ber vê yekê ew çawa dikare bibe rêberên exlaqî gava ku hûn înkar dikin û wî gotinên wî kurê Xwedê ye. û Cosa Lawîs peyvên kurtî nifîsî û di wê da got mirovek tenê ku gotinên ku ji Cosa got dibe nebe mamosteyeke exlaqî ya mezin an ew di çavên mirovan da dîn û bêbextî an jî cinekî dojî ye û hûn dikarin biryarê bidin. Cosa Lawîs dizanibû ku ew nikare du ramanan hebe û eger Îsa mamosteyê exlaqî bû, wê demê divê em gotinên wî qebûl bikin wekî din ew di nav nekokî da hebûn û Xwedê aqil û meaqil bikar anî da ku losa bi Mesîh Cosa bawer kir û bi rengekî mezin bikar bîne û em jî ne em pirtûkê wê bikar tînin. Bêaqiliya Ferîsiyan. Dîsa di mizgîniya Yuhanna neh da xuya bû dema ku Îsa li derdora Urşelîmê ew mirov kor qenc kir û ji me re firot hewcewê wî bişo. Yê kur dengê wî bihîst lê nedît. Wî zanibû ku navê wî Îsa ye. Çi hatiye ser wan ji ber vê yekê axaftina wan li ser kesekî bi navê Îsa hatiye avêtin. Ser çavên min û ji min re xastin ku ez di Hewzû Sulemî da bişom. û min dît ku wan jê pirsî Îsa ji ku ye? Persîfa wan bide nizanim. Cîranan wan birin ba Ferîsiyan û hemû pir jê kirin û ji wî re hemû bersîv da. Di dawiyê da jê re bêje em ji te bawer nakin. Hûn li ser wê difikirin çêroka wan dikare bibe pêxember. Wan ew înkar nekir ku ew ji şeytan e. Wekî ku wan ji îqan kir ku mînûkeke ev ê ku sax bûye. Eger ew ne Xwedê bûye, bawermend jê pirsîn. Paşê gazî malbata wî kirin û ji wan re pirsîn, ev kurê we ye? Gotin ev kurê me ye. û paşê wî jê re got ku rometa bide Xwedê û milkê ji bê qenckiriyê bersîva wan da û got. Yuhanna neh û sî û du sî û sisiyan da bentaq ecêb ji dinyayê hatibî niha nehatiye bihîstin ku kesekî çavên yekî kur ji dayîk veke. Eger ev ne ji Xwedê bûye, tu tişt nikaribe qenc bike. Ev mirovekî kur û nizan e. Lê ji ber serpêkhatiya xwe wî neqet bikar anî da nîşan bide ku rêberiyê de tê. û divê em Cosa ji Xwedê re ji Ferîsiyan re çi bikin? Wan ew kuştin dixwastin Îsa ew dît û jê re pirsî. Tu sax e. Zilam dengê Îsa nas kir û got, ya Xwedan bi tiştiyê. Ev mînakeke mezin e. A di vekiriye. û mînaka prensîpa me ya em dibêjin. Eşkere bifikirin. Em çi qas Xwedan bin jî divê em ji ramanên bêaqil û nekokî ên li ser rastiyê Xwedê ya eşkerekirî bizanibin.
اف ما برب پرسکه جبو رفکریه و برسیوه و دبه و به چه آوایی دید کو هیزا خوده درامانه به عقلیه دا قد نبه جبلی چیروکین انجیل ین مینا چیروکا و زلامی ام همی دکارن لگوری تشتی کو دفکرن بفکرن بطرس دنگ نفیسکار و ریزاندن دبیجه کو ته بیرا و دما کو وی زلامه کو چو گورتیه ناس کر مرتی گوت از آستیه بوم لیه کو انجیل دا من و گرتگه دست بخواندن وی کر من جه پیمانا کون هز کر جبر کو دوی دمه دا گلک چیروکن تنجی تجه هبون کو جمرا تمثیل دکن بگوتنن بطرس دنگه او مروفه کو پیاما نو خواند او خودی دل خواب وکر و د مسیح باور کر جنا ویجی آستنگی بو ده تیگرته دا دهات سردان وی جویرا دگوت کو از به مسیح کره خودی باور دکم برسیفا وی اوه کو دین جبر کو گناهداری جیانا وی باور کر و کاهینا جنه تمام کر کو و کر گو او جنه میران را هفدیتن کر او خودان را خمگین دکن و ظلام کاهینه بو اف میناکا که هزا پیوا خوده و ره خوده کو کتیه دل من و مروفان ودکی و راستی به متاقی بهستن و گوتنن کو جوسا خدای کو د بدن دای خویابو نفیسارا لسر آرکان